Ama sakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOOM Nihozo se nabon on Nihupa tunung jang VANNOI THUSOH chum la chum ho anabe khom kiloite Sa satal de ni kho zan lama Indonesia gamsunga solam malang khopia ana chilha football match ha stampede tiso kini achin to kilho to na zia football fan zakhatle som sigi li walin thina ato in mi tampin jong kisu khana ananei zu nahi hichi thilsu ahin Indonesian President Joko Widodo in safety review thua khulchilna achila anadingin older anaso do inahi gahe thei khat chu achisa satal de ni jana su gamsunga dinga het theita football club Arema FC le Persibaya Surabaya in malang khopia kanju ruzan stadium mona mihem sang som lilani dolna stadium achu kichipna ananai lona hi ichi achu Arema FC sun 3/2 a anazolalo anahi police ho sei dungzuin hichi golal na ji achu lunglei lo Arema football fan sang thumwal ho chu football pitch sunga anabolu jiwa tear gas kapkhum na ananei wahin ichia kuna chu kinoto na ki bauna akon zamdo na ding ngai to na wa kona mi chuja chu kilholi le abang loi khat chu hai theilo zia thina anato wahi Java police sifa kun tu pondo dongzuin ichi stampede ja chu api nami somthum le li in thina anato adang si chu khunung hospital a hilo le lam ka la thina ato hi anti chule thina to hi hata kalbe theina laizin asejin hi thilso pe na amuna loi khat seidanin police on mi pil a tear gas akabji uwa mi pi jam che na anoma hi chana thina chu mi pi na to wahi anati vina hi alangkhana police hon mi pi tampi ho chun humhalta channa anei ji uwa warning avela ki polsa hinla mi pin na sa lova akoyuwa police ho gari ho kisan abulu uwa dei lota ki phinnane ya gari ho kisan ahal phanwa tear gas kapkum na chu anane ubo hi ativ nahi hichi phana chumi pi atam zo chun zamdo na dinga stadium gate number 10 le 12 chu adal thoji uwa mi tampi sun stampede za thina na to hi hichi thilsu ja hin achil hapyu football league hi hapta khat wal wo haina anei dingon asayun ka het thei khat chu tu laita a Indonesian mi pite zongi football ngai sangma ma hinaw chunga hitabang thilsu hi Indonesian gamsunga phatma sa pa na jong ana su jing khat chu a hi ekiti Russia le Ukraine ki ka ki dona achil ha jinga Russia in Ukraine gam kai li ho la lutna aneida no VANNOI ya phundo na ananei to hlona mabana Russia ten itabang dinmun anei divem temi pi alungling law layun Ukraine President Volodymyr Zelensky in agang thei pen ti chu fast track process a NATO in Ukraine ki lei khom na la lutna anei ni dingin official la lekha selutna online na ananei kitani hi Itsin avatsa su Vladimir Putin na to adon butna thupi ta Moscow khupia Ukraine gam kaili la lutna anayu chu le thuna ki bol hi agiti alangkhana ki do na hi aji tampi in aniki sei jongle Ukraine in NATO luding anagot zia Russia in ichana Ukraine chunga hi himna ananei ahin hichi ho zia Russia in solam gam kai hoa US thunai na noya NATO kiloi khom na hi ahung machal le mo thema ki loading a hi tia ki mo vet loading a hi tia an sei jing sa an hi hinla tu ni chana gal hin phatna amanota asanga Ukraine gam la pia ahung hi jing zia western gam ho ven bit na noya ding hi kaifin agel kho khat dana kit chu hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky in ase lekha thon hi ichana lol hinna amuding hinam aji chu NATO kiloi khom hi military alliance khat na hi jing wanga chamna lai phat ngela jong sa member states hoa kilung to ta phat sa na anei diu ngai cha hin hinla Ukraine din mun hi
kidawna boilaita ahizia thu lela khoset chena thei ahizia ichan hunglung dingham ti hi boina umta khat chu hi aji chu neto in achi pi khopin chu I hamtia neto member apang gam khat chu buluna gamdengin ahin neile neto a gamzo si dawna akileding kidaw khom ding a hi ti chu hi hizia chu Ukraine neto member state na hong hi po le nobleda lova neto kiloi khomna gam som thum ho chun Russia chu akidaw pi pai deu ti na chu hizing ki hi hiti ho ja chu neto general secretary Jen Stoltenberg in Zelensky le ka thot chungchanga hin imacha don butna jangkezin anei pon hinla Russia in humalta Ukraine abulu na chunga phamo agisan akiven zo jingna dinga ki thopina panpina kinai jingding chule United Nations Charter dungzuya Ukraine chamlet na ki het pi jingding a hi anati zon hi chule ichi thua hin het gil na nei ho saidanin Ukraine hi neto gama la luta ta angai zongle hichigal ki cheilam to gon hizuding a hi ativin hi alangkhana Russia in gam kai li ho la lutna akinei tai ati jingwang ovin tu chan din munading hin military mobilization jingwangin Russia sipaite hi muntampia konin Ukraine ten amano jingna lai ovin hi Zaporizhia nuclear plant muna Director General Igor Marasov chu achisa Friday ni khu anato na kon inlam akilena a Russia sipai petrola chi hon thudo dingin anapui mang tawin hi hichi thil su chu kaifa kun dandi lota kimet na hi ati naw chunga International Atomic Energy Agency watchdog hon kimet na chu Russia ten amau bol hi dan ki phon na anayo ve ati vin hi Ukraine Energy Agency Energoatom akon thu ki mudung zuin Director General pa chu thalchoi Russia sipai te chun inlam akilena atintan ova amai atom pi ova munthi la khana na pui mango hi ativin ahi chule amona sebena wa amawanga hi nuclear kholpi munchu venbit nale vet suina kineizo hi atio hi Ukraine ten Russia ten to na chu act of terrorism hi ativin tu te di din muna hi hichilai nuclear kholpi mun hi Ukraine gamsung ahi jengwanga Russia sipaiten ato pha jingna lai wa hi Annual International Atomic Energy Agency meeting nga China in Aukas kalna kilolna anaput chu India in anating doi na hi hichi meeting chu si sa September Nisim somni lagumapat somthum sunga vena khopia anomahin hichi chu China in IAEA dan lemol ho adea nuclear non proliferation atong kha itia phutna ananeyo anahi hette khat chu Augusta ki he kiloi khomna hi United Kingdom United States le Australia gamho hin achi sa kum sang ni somni lakhat koma chu anapu do wahin kiloi khom na hi military alliance khat chu hi hichino ya hi Canberra in nuclear power submarine anakilam do hi hiti hoja chu China in achi sa IAEA General Conference anti AUKUS resolution po do na ananay hin hinla vote na hiding banga amu zolo zin lekha siaw chu withdraw bol na ananay tawin hi hethei khat chu India hi hitabang pan na IAEA in thlu na anay ho hi het thim na adi na amu to lona to sot na hi ananay jing na bana phat masalama kon India panla na wanga gam hom le gam nyaw cha gamla chom tampin jang phat chom na tampi anamu jingo hi chule China in alam lo ta propose a bol ji ho iza nam khat jong daudal na ananay jing khat chu hi hethei khat chu India hi tu le tu IAEA board member gam som thum langa la akona member khat chu hi hi India sa solam gam kaya Uttar Pradesh state sunga to sit na zin nunaw chapang panain mi somni lagumin thina anatuun
mi ko lam amachangovin hi thilsu hi pathin hawa chi mi som thumlanga ho chu tractor trolley a towa mandila kon in lam ong kile lam uwa tuikula anikitang lakha u hi ekti hichia chun mi tampi sun thina api na atuwa adang ko ho chu akinai pipin community health center muna anapuilu no hi Indian Prime Minister Narendra Modi in thina to in sungmi te chu PM NRF kon dangka lak ni chi a ki thupi din anapung doi nahi chule Indian President Draupadi Murmu injong alung hem pinathu anapung doi nahi United States gamsung Florida gamkaya huipi gopi le chimpai ki tho Hurricane Ian tia ki he chu ho sit jin thi mi som sigi le sigi valin thina na tu ta nahi tu sung thil su hi United States khang tu sima dinga hat pin le agim nei pin ding in ki sei nahi tu din mona hi chi huipi hin South Carolina akon Virginia ahin hoding in omin Florida gamkai sungsia thil le lo iza kai simzo lo khom ahin su si na hitai akiti National Hurricane Center akon het sa bangin huipi hi na sata ahat jing na lain da akal khana mile som thumlanga chan aleng zo na lai ji ati nahi National Hurricane Center akon het sa na anei be na sungwa thanglam Mid Atlantic gamkai sia gamho a thinglang la hi han hupi la ai jong le huile go hat le na lai dingin asui do nahi Africa gambung sunga Burkina Faso muna phatsia sipai thahat na ke vai pu noya tolhona buina ki chatlawa ana jingnung tu tha chun sipai lam kailen Captain Ibrahim Traore chun sipai thaneina noya vai hom lam kai Paul Henry Sandago vai hop nasu anasu lupi kitan hi hichi thil so hi lagit sunga kup ki bolna ani veil hin so hi tai thuso ina sebena gamsunga ni si abuina asan jinga ade a muslim third choi ho na to a hat jing naw to kilhona to hom pisingin ki vai hopna tha vel hadinga angi naw don sena ane lo zia kum hi ki hi ekiti ga he thei khat chu achi sa kombul lama jihadi sona to vet zui zo lo a akoya gamsung atam zo alo zo dingta ziuwa mipin analhando president Rochi Kabore su Lieutenant Colonel Paul Henry in ananodo kup anabol hi hichi tabang chana chu Captain Ibrahim Traore in dan le tupi ta lo ji hi tia ama ananodo son kin hi hichi to kilhon chun gamsunga curfew phondo hin elpo jo si kha hiya chule gamsung dan pi jo si haisan hi sao hi ta he tuso panapa na sinasin nga hazaw si asung si uwa agip pagipanaw kahit pa uwi tuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay